i sad će da igramo FIFA 13, Brazil protiv Argentine, okršaj. Ajde, pusti ga, bravo, Dani Alves, Sparta, Dani Alves, što je zastao, ne znam, što mu se desilo. Ne. Za malo. Ovo bi bilo problematično da sam ga uklizao. Ramirez. Preka. Mislim, nije preka za onog gore, ali za onog gore onda trebala da bude malo jača. Ali za onog donjeg je malo preka. Ili malo više. Neymar! Mali Neymar. Tek je počeo karijeru, a već igra za reprezentaciju. Ko je to onda? I već igra za Barcelona, 23. godina mu je. Da. Pusti Ramirez. Ramirez, prođi. O, brate, ovo što je ispio laptop. Jer ovo bug ili šta je tamo? Isto gleda da je bug. Neymar, omaleni Neymar. Jeste Neymar mali, nizak. 20 nešto godina. Ali igra ko kralj. Futbal. Messi, ne Messi. Nije dao gol. Ste vidjeli mi ovo? Kako je promašio Messi. Ovaj promašaj je bio za kralja, vrate. Messi je promašio gol. Tor je promašio. Ali zato ovaj Fernandez ga je zalepio. Pa da li je mogao bolje da mi ga zalepi? Ja ne verujem. Ajde, ovo je Neymar, a? Nije Neymar, ovaj dole je Neymar. A tu bre kod Neymara. Sigurno je lopta. Hajde, Higuain, brate, on zna da igra futbol. Ajde, bravo. Stisao si ga. Neymar, kako ga je šutno lepo, onako slabo, ali fino. Bravo Neymar, 1-1 protiv Argentine. Brazil 1, Argentina 1. Kako ga je ubacio? Nema gola. Meni, sve kako ja sam shvatio, uopšte meni ne brani Julio Cezar, meni brani Rafael. I on dobro brani, ali Julio Cezar, mislim bolje. Da brani! Higuain! Što on mora da mi da gol? Ajde, zbog čega? Ja ne vidim razlog. Messi, evo ga ovaj. Što je promašio 2 puta od stative. Udario stativu i promašio gol. Udario stativu, udario još 1 puta stativu. Ako bude snimao failove, to će da bude uključeno u fail.
pravi. Ovo, brate, to je bio faul. Ali dobro. Šta je sad bilo? Poluvreme. Beži bre. Beži bre. I idemo na drugo poluvreme. Leonardo Di Mao se sprema. Leonardo Di Mao ko da puštaju kerove. Da vidimo šta će ovdje da uradi. Indijanci. Takozvane Argentine. Tako. Neymar, uključi se malo u fudbal. Nemoj da si se isključio totalno. Mi se zagledalo dugme. Oskar iz Chelsea. Oskar! Oskar, kako je šutno! Ja sam se iznenadio. Ali dobro, evo ih i prvih izmena u Argentini. 2-1 za Argentinu. Znači treba da dam gola, ne da se zebavam s Oskarom. Kako nas je okrenuo? Putale na vrtilici. Ovo što nam uradi. Ne! Uff. Ovo je bilo za malo autogol. Idi pegaj, brate. Ajde, Neymar, uključi se malo u fudbal. I Neymar! Neymar! I čim sam mu rekao da se uključi u fudbal? Kako mu je legla? Nekom, tamo je mislim Sandro ili kome već. To je to. Kada neki loš igrač, da, jako dobar gol. Treba da mu legne. Ali zato je specijalista Neymar. Nema bolji specijalista. Ajde, ako sam ga okrenuo. Oskar! Produžuje Neymaru! Neymar! Offside. Ovo je bio offside. Fernando Gago. Što je za krcat? Gago. Gago. Brate, katastrofa. Imamo to ime ili prezime? A, pogledaj. Neželjenu. Ne, tamo gdje ne treba. Pa nije mogu više da ide. Bomba! Bomba! Bomba Ravireša! Ste vidjeli vi ovo, a? Šta kažete, kako ga je zalepio? Ajde. Napišite da li u komentarima da li ja igram dobro. I Oskar! 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 Uff! Sam malo da pukne 3-2. I ga, Oskar dodaje Neymaru. Neymar, Neymar, Neymar! Hoće šuta, ali nesebično dodaje i gol. Kako ćeš lepši gol nego ovakav gol? Nesebičan Neymar. Lepo doda Leonardo Di Mao. On utrči i da, spakuje onako lagano. Znači, šta ćete onda od toga lepše? Kad su raditi ili timski. Kako ja vidim, ovdje ću da nabušim Argentinu. Jeste da je skoro pa izjednačeno 3-2, ali... To je lak gol za njih! Ipak su oni jači. Možda. Ajde, bacaj Rafael, prvo! Bravo, bravo Rafaelu.
Da je samo to stigla lopta, bilo bi ekstra. I ga, Leonardo Di Mao ipak je stigla do njega. On je stvoren za golove! Op. Šta je bilo? Šta je bilo? Nabio sam ti. Da, vidite kako je izašla lopta, koliko sam ga ubio. Znači, šutao sam i posipao mrežu. 4-2. Ajde. Oskar. Dole, do Neymara. Neymar Sparta. Neymar ima jednu asistenciju. Da li će ovo da bude druga? Neće. I kraj utakmice. To je to bilo, ljudi, za ovu epizodu. Lajkujte, šerujte, subscribeujte. Do sljedećeg viđenja. Poz!